ki magala kubanga abo bayibuli beyayogerako bayibuli yagamba tibagala tiyammwe kyeyongerako nti okukyogerako nagamba nti ani yabaloga twagala kubeeramu abo katonda beyewuunya ngeri yabaloga bw'osanga ow'NRM mubuuze mugaye musajja gwe mugalatiya gwe bayibuli yagattako ni basirusiru mmwe ani yabaloga tubuuke kyekiseera tugende Robert Kyagulanyi Ssentamu omwana ow'omulembe gukola ki bibabawa kale kubengala nkwanjulira Secretary General for Wakabi Lewis Lubongoya omwana wa Sayiro sebo bameya sibanjudde banjule ne ba foot soldier abantu babesunga okubalabako. People power, people power, our power, people power, our power, NUP, everywhere, people power. Abantu bambara mulio mwebale munonga kwakira President Kyagulanyi Ssentamu Robert Musinguzi omulimba ladies over Stane yashwara babire nibakirango abanyambarira ngunimwe mutandikire kukulatira ebintu kwani mpula bitine mahoho mugamwe balere isoba kubashwaza omwizobe eri mwayoleka ngundu mukimanye kyokkola mwina amajezi kandi mwenda empindahinduka omuyanga lyitu takagambira bingi kamba njulaba edi mutu osogojje wano bagambye bagala kulabako people power our power bana bembalala bwebale kutwakira tuli omuntu obwe abo baleme kutwawula Yangana murebaha Nubian Monde jogu gana kureba Nubian Nubian people power our power Okubalulinze lwenakulabako Nakirabirabo tolina kuba president tugamba bwe tuti president siwe kiri ebwenamulabako nakirabirabo talina kuba president nebyenzize ndabaze gye buvuddeko kati kikakasa talina kuba president naye biroto binje bituukiridde leero walayipulira bulungi leero piyango obulamu obutandise leero okuva kululinga nkugambako people power webali nyumba lala tubagala nnyo bigako kusaba labisa 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 wadenge embeera ekanye kusaba togwa mu ssubi manya Mukama wali kusobola embeera yonna people power UP is our party muli bulungi naye ng'ekyokukola mukimanyisiwa kiri president wali abasazeeko ate era mwebale nnyo okumulaga love naki mwagala kulaba president. All right, let me give the SG the microphone. People power. Bachiranga mama mtaru kuleba. Bachiranga tuzama boka. Basa kuleba. People power. Kanya jire abele mezabane. Abuta bataka jire. Ndeba meya mulyanyima. Sebo. Kulebe. People power.
Walio mkubireko mu ngalo. Mwenyewe adui nani? Sibabulira. Adui nani? Adui nani? Adui Museveni. Raisi wetu. Tuchagulanyi raisi wetu. Raisi wetu. Emujabimba mulimba. Adui nani? Adui Museveni. Mwenyewe adui nani? Adui nani we? Adui nani? Adui Museveni. Adui nani we? Adui Museveni. Adui nani? Adui Museveni. Raisi wetu. Raisi wetu. Chagulanyi raisi wetu. Raisi wetu. Chagulanyi. Tusonge mbele. Tusonge mbele na bidii. Tusonge mbele. Tusonge mbele na bidii. Tusonge mbele we. Tusonge mbele na bidii. Mwebale nyo mwebale. Tusonge mbele na bidii. Raisi. Umanyo musajja oyo abugulaza abavubuka. Ye mulabe wa ggwanga asinga. Kasa ogana okuteekawo demokrasi. Noyagala ebyobufuzi okufuula byansikirano oba ofuuse mulabe. Amazina gange Sentamu yanzi Fred Ishentamu. Omwebembezi waitu ye Sentamu. Nyowe ni Shentamu. Oluli musiguzi nyowe ni Ishentamu. Honorable members of Parliament, our dear Secretary General, Pananga Bongo ya mukwire ko mu ngalo z'enjawulo. Ogwo mushizo ogu ayise mu bizibu bingi munonga. Yaba Vice President waffe, oyo Vice President yakwata omuggo ngayagala okuba mugizi kiboka yankubira ekyenjojo. Oyo gwe mulaba nnyo omukyalo mukubire omugalo wa Vice President. Mr. President Sebo, I will be very brief. Tutambudde eggwanga lino ne bwe twajja mu Ankole baatwaniriza n'essanyu lingi nnyo. Era ne tukola obukiiko obwakkunga obwa mobilization committees. Obukiiko buno we buli obukiiko okuva mu Mbarara City, akakiiko ka Mbarara district weekali, akakiiko ka Isingiro gye muli, akakiiko k'Entungamo nako weekali wano, Ntungamo gye muli, Ntungamo, akakiiko ka Lwampala, akakiiko ka Ibanda, akakiiko ka Kazo, akakiiko ka Kiruhura, n'akakiiko ka Kiruhura weekali wano. Kiruhura we! Kiruhura, akakiiko ka Bushenyi, akakiiko ka Shema, akakiiko ka Rubirizi, akakiiko ka Ruhwezu, n'akakiiko ka Mitoma. Bande mwekubireko mu ngalo. So, maliriza meseji yaffe ffe ng'abakunga banyabo ne basebo okulonda kwa LC1 bwe kujja tebagamba nti sikwaffe nako kwaffe. Abavubuka mugende mwettanira obukiiko bwonna mugende okwo munaawangula obukiiko bwa LC1 munaabuwangula. Ate akakiiko ako ka 9 tebabalimbalimba mugende mukawangule naki mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwenna tubaagala nnyo bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala. Munyweze ekintu ku ground. Ebiseera bino byammwe abavubuka bwe mutalwanirira ekintu kino kutereeza ggwanga mujja kuba mwonoonye eggwanga lyammwe. Kunga Uganda, kunga Mbarara, kunga Ankole, kunga Kyagulanyi, kunga. Mwebale nnyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. People power, our power. Arabadabnaye bakwanjula aba speaker wanasana namulebaho, speaker wanakawa namulebaho, na speaker. Yes, ba speaker abo. People power, our power, people power, our power. NUP everywhere. Abebembeza
abandi nchakwareba hati no mwanya go kwakira abantu ba Western Uganda ogambaho nimwe tutakakire president kugambaho nitwe konka ebyanje nibice munonga abari kugira ngo NUP ne ya Uganda ningira mwakireba ngo nibandi bakora ki nibandi bekubya yaka yoweni nye secretary general wa National Unity Platform mu yangaliona konga nkazarwa muri mbarira kakoba hariya mbene cyo tumanyisa ki people power nikimanyisa ngo National Unity Platform ne abanya-Uganda bona obori omunyankore obori omusongora obori wankai obori omufumbira twena tuli abanya-Uganda kandi twena nshagira National Unity Platform na President Kyagulanyi Ssentamu Robert. Nyenda kwakira abagambi bashatu bonka okubanza ni mpaka Peter owakabiri ni Julian Kabagambe ondi John Bright Muhumuza bije bagambe ho nimwe edakike mwemwe then tugende omumisho. Geto meya abantu babuze ko babonge ko bawubire ko geto meya jangu wano wagulu abantu bakulabe ko geto meya omuntu wito wambara people power our power Nindeza no kuba kumyantechi tukandika kandi twebereye muturemu twende pinduka abantu mwe president witu mwamle akiri muto kandi twine kumukulata abantu noreba balirende batukanga kanga nibaza kutukwata nibaza gukora ki twine misango hatika twakayiza president kanaza kugenda akatine kitwasisa so abantu mwe nishawa kwiza gukora ibintu bimureke kumana mbikora president natuhagura tukore ibintu birungi kandi iyo myaka yiturumu people power our power. All right, Peter, briefly. People power our power. Abanyambara mwena mwe barokwisha okwakira president witu Robert Musinguzi reka tumutere engaro zamani kandi nyenda no kubasimba kwisha mubinji okurwaho na humwaruga ebizibu byitu by'abanyambarara no mubimanya ekikuru munonga no kureba ngu twizuka omuramo guturiho amashanyarazi akagera takakiya amashanyarazi tuhembere kimwe umuriro ahora abori hona ugambire munywani wawe na munywani wawe agambire ndijo ngwito turiyo businje nari turiyo murembe oguhigwa mugisha ukukuza kureba empinduka hinduka eri kuba omu Uganda amasiko gitu gari omuri NUP na Robert Kyagulanyi Ssentamu Musinguzi. People power our power People power people power ngokuba bagambira amazina y'Tumukunde Joshua ndoro yari ngorra yenzarwa yamushanyikanye simbira bwa MP Rais constituency kongo bunu bwira abanyankore kwe kwataramu umushatuka muri gisa muri mwono kumurya hamwena twatambura umuhanda ngo tukajya tukazentebe dakurwa muzeta usakashora tumushoza murgo bwihobwo bamureka futetema umushana ataha mwe bari munonga people power Comrade Julian Kabagambe ijo oramusi abantu bakurebe briefly. People power Our power. abantu bambarira mwebare kwija tukakira president Robert Ssentamu Kyagulanyi mwebare munonga rahangana kabahe omugisha mwevinye nakusima timu yona yimbere nikora nayo mazima shuware geto meya Kyagulanyi David basema mwebare munonga timu yona n'abasima n'aba coordinators abindukora n'ababa district arowachi ruhura nkabana bas Ronald wa Mitoma abana bona birya haba Mbara district Ibanda mwebare munonga mwebare kwija kandi nimbahamiza mutwakumiza mune college omushijogu ntuza kumwiyaho ahubwo kuba ariyo nariyo myaka yitu banyankora bagenzi banje obu nubogwire
kwerwanira abo kubekine myaka eitwa kubira tujaba giga kokati twina mirumo twina sente kandi shobe kuba twina sente ihanga litunari giga munonga ngwani naje niyo shaha ndibwire twebereremu ebintu tubyekwatiremo otagumamuka okagira oti nibaza kunkorera. No, it is up to you. Yisha niwo byekwatiremu abo kubera ihanga niwe ndyawe mwebare munonga mwebare kwija. Kale Bright Muhumuza, Honorable Bright Muhumuza Katula Musiho. Aisha Ibrahim. Twine we Bobby Chagulanyi, twine we twine people power, our power, abanyambara mwebale mnoga mwabashwaza mwabahemura mwaboreka mwabarabisa mwaboreka ngo mwaboreka ngumbarara erizoba yayegita ahari Uganda yona okwecungura hariho people power hari engamba erikamboroku nibatubereramo abanyakore bona bakatira ki abanyakore bona bakabaje ejegambe eriza busoga waza mbaro kamaro nakore Uganda mwenu tusaba obire kure bwaje President Museveni aterikire nyaka makumiana haro rukambo orukugira ngo bine stand by wati generator yabo umagambira ku generator yabo nenyo mafuta mingi nefashuba nebura sente nyingi eto kika generator twine bikabinji bya Suzuki twine bikabya Honda twine bikabya Caterpillar twine bikakweta Chagulanyi Center mu Robert eto niyo generator tukaba kwikirizamu generator yakineruka bamuhozi efire nenga mosta mingi mutajikiriza ekuzire mutajikiramayo mujanje kimwe. People power nebigambo ebyo muyikirize nsimbe sekretary general witu abo kunkiriza kuti bakinagambaho kandi kubagambira ngo sekretary general witu nazagwa kakobaha mbarara nazagwa kakoba akashomera ngano high school aha ebyo kubabiya ngo nubu neya Kampala ebyo nebishuba Western sa Benjamin Katana nuwe treasure witu na rugabushenyi no munyagori kandi kingi hari umuntu wamani mukira kumuhurira mu radio kureba TV na mweta Babi Chagulanyi nemumanya people power no one guy Tora byatule magyona twara muri first lady kana narwo bitu dakutuyamba ebitwende bikanabam Chagulanyi bari munonga engaro za Bright Muhumuza MP wetu. People power, our power. Hati aba Bishop Stuart University bari aha abachamba ogenda kunuya bariho abamubuzi bariho mbwenu tutwire nsingulo buliro bwona ekiri kumanyisa ngu NUP kunuya ekakikwata yakimara nebigambo ebyo munyikirize naza kubetera Jameson abanzi atwayo ekyeshongolo kimwe then mama vice president ayakire president agambe nitwe Jameson
Isha otoshongole. DJ Kansubire, are you ready and steady? Ogunumuishuka. Abanyambara muriyo bebare kwiza numenda paipu koka Mr. President, bibanza no kutwara kushaka kw'abantu banyasingiro Singiro mu Rwanda Sheriza. Gotari wende. Mumuya mo gotari wende. Namoti ka president nozani ri. Nozani kutoka president kwe. Kwe. Ngati bakutade yova kumwana madeshi.
National Unity Platform from Western Uganda. Tell you, people power, twine, 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 barara twine, nabshenyi twine, kuntunga mo twine. Tukakozese wabugana mugenzi wawe omugiro ku people power our power otaro kurugira ki rugamba kururiwa tuyashwa
tujashore kirunga tushimirwa amarwa karikira Nyamusite kimanyeti kolemera ko malako ibigambo bwo ulira biwakanyeyo umuntu babangazo kanyeyo people power webare munonga kutwachira abantu bambara echingoma majireba akakagoma karubendera na banara